Laban kedo hang ne baka PDA ka de Kynniuh jeki shupong ki MDC ki bakitup ye ki MDC shimet nangta ki MDC ka PDF barkum joru na ki NPP. Hapoh kran bikla pathai khobor ba lampor ulai thuru bala lai sin kla de ban kerpat yo CEM bodi ban khatno ka jelang jeka United Democratic Alliance ka bare ka Kynniuh jang baro ki MDC ki badan hakliang senchar khlang bakin yo ban yasulong ban ai jingmut kumno an pintre ka mi ka scheme ka basan pu Klur Tyngka ka bawan na ka sarkar pedeng. Ringkar ka jedan lang uba ji thong ubade MLA bar MDC ke NPP bar kumjuru uba Mitchell Wankar MDC ke NPP na laban uba lampor ulong ruba katay karai baki MDC ki shim kadena mar baki sngo thubo CEM umburam lang ke jingpin ijing ki para MDC ki badan hakabor senchar handai ka ba phalang kalong ba masnyo ya ka shithi jungi marma lafat no ya ki isi but ngisui ba kilarai kupto te nakaleng jungi ni so ba kai ka ba ngimkhang ban pentri kam handai ngi kwa ya ki sha te de na magata ngi so thu sha ba lada ngi don makana hangne Hapoh isi lada umdon basnga ya ka views ba ki comments ki bangi amingi aso kalong leno e ngi bangin don hagata ka executive committee te kane gede ka banta ka panlong ngi lang baro panhaban sim ya ka stan ka bangi labu ya ka por ka ba la kumno Hapoh kalai potrik ka city ka bakadu ngong Hapoh lai potrik ba sobha ban khatno Hapoh kalai po te henrei ya ka tar kamsim la urlong te kane ka bangi la krensha kamde ka bangi le landet kamde ka bangi shu withdraw support claim kinongrim henrei ngien ha kinongrim ki baskem ki ba ngi sa sim ya kane ka bolster ban hap ban sim ya ka sinjam hadu ban hap ban withdraw ya ka support ya ka isi jung batinwel kini gide ki ba ngashkwa ban peso hapi kamde bang yong ni kwa ban claim isi ngimi namata ban pentikna ba ki padba kidei bantip ba kai ka ba makikiyo kung bang ila krendel ba siya ito bangiya yang harinsan yung ba Jingwan ra pat pagpresyang bang yele ikatis ko election sa ko kadis council kulong banyada ikakando ka siya banyada ika identity ka jumi tuwat ka secondary kalong nginya krendpat ya scheme tenray kumbalong manta kamdan syu kata ka jing ya perkhat pradan kumno bangin penkhan haki bidai bat ki jing itu ya ki pot usam ubadan Hapoh ka jurisdiction jung sa council ngimyo banya selok di kita kiri baro tenray ka sulong ba la penlakmit ba kumno banya frame dan ban ya bu ya ta ka jingmang tingka Hapoh ka council assets te nakalian ka jungi ngaso ban penpa ko jung ba yamanta wat ladang ihapan syong opposition ro ngim de ngim phe namar ba ka intention jungi kalong ban serve ki parba kare kita hi ka wei ka major decision ka wang ngisin te ita ide banta yamanta ngin pot kwa ban ong ye Hadian belawai ke jelang kablane akumbasikan tatam Hapain Wood Hotel uba tenwel ringkat ke jedan lang uba lampor mangyang chairman ke PDA uba PNSM chairman ke KHDC hapai kran bikinong thokobor ulong makani ke jelang kampat la banwengi ke jinge barkan hab bania kenduk biang hindre habala keligi e kita ke jinge kinong yalam ke UDA kimshim la ban penchai le banong AA Nakaliang ki hindre ngot ki blaweng no yela dia na ka UDA katau ba Victor Rani ba Mitchell Wankar kong Magdalene Saukame Maulong ki belong ki EM baru ba lambor malngyang ba latip langkhar kongor ba G Merthong ki belong ki chairman jong ki committee prepare ka council kim patweng setiai ka shithi e no kam jong ki hadin ba ngilia syong ne ngilia persyang bania discuss e katu kanitli ki benta ki ba kongsan ki ba jadi bagani ka kumla pau tu khubor mo hadin bagini ki perlu jungi kila withdraw no hangte nang ta ka tugat saung olai ngut kitogi andri ngut lari sang lagi embat arti abat lagi chairman de te mentapat ngila poisya ka jinga kendu lang kumni banyak discuss ki ka sulung dok takam jinga kendu jungi mentah ni bangin persyang bania penbei igini ki jingyas ngutu jembut bakla juni tele se te hendrai ngi klempoi sa conclusion pat ka discussion dingi mentang ne kadang yaj but nyimpat poi sa ka conclusion te kani kana yai biteng pat hagis mi kiman next week minda ya gendu pat ban daya krene kani ka issue jongi banyak krene kani ka
kam ke jungi bahasa polis ni pat pois kut ni teng dia ha ne ilong ni mo dalam benar ke isi kumlo kita program ginong di project ada bapimpa laban raya kali ini kayak kami problem tadi kata sama software ni tapi akan mungkin disarai Disarai. hari kasih tiyo jika mak kapak kamu dah nongret ni kamu nong itu takar pernah kerja isi dalam jika kita nak bermain kami internally kini ki kam ying ki de internally ki bangi dang ha pan yo ya sa tiyo pat kut Kajingnya lang jongki MDC Hapoh ke UDA ke balong mentak sing thok dia hanya Hapoh pain hotel hakaba khap rangot neki khakanangot ke MDC ke lapoi lai no ba nasar ke ba kila ong ba nan kambe ke bakoi bakhya kila shong jalang mentak singi ndai kai ke ba lengok kolong ba kani kai si ke barang tong Bnai ke bala shong ba chimti ya ke bos Hapoh council kam chimnala ban weng ya ta ka jungi hakaba CM ba tiwil khalong ba kini ka dubiang hani kita banwan namar ba kim pa ban weng ke jungi ke beton nanti kita kenam ke bami akan ka isi jong ka UDA dia ke mangina masuk tu lesi kalong ba kan ka isi ka bala kamlong mereka tang Bnai lesi kita kiwe pe gijinge ke kham khrau omdi tang kata ka san pholak nanti ka sikul tang ka ba dawa kim simat penir lesi kita ke pe gidau ke ba kham jeliu shu ke ba ni nang ni ma mantip dari tangki badan hat ka bor ber kisi kala mantip tengila masuk tu hiba ka isi hat kat adu mentai ka dan hasun ka dan pada ka jing senjor nambar ba KMDC kem lak ban poi chkan ka jing so jumut bat banyak pembek ya tang jing e ki bami apo jungki